Ore rwaria gatigati ka Azimio na thirikari ya Kenya Kwanza rwirigiri kwambiriria kariba Meru nibonanite wirigiro bwao kiri ndwaria iji a biashara bankubu Southimenti baugite bo kiria barengienda kiarirwa ni ntaira cha kwinamia ngarama ya uturo iria bakuganitite muno ni bagwita nambere na kuga bate kwenda kwithirwa kwina nkethi gatigati ka Rais Ruto na Raila Odinga bakiuga ete bagunana njira kinyeriku mutugikare ni akurikithia cio kwirigirwo aria gatigati ka murengo jwa Azimio la Umoja na murengo jwa thirikari kiumia kwambiria narua bakiaria bamwe ba biashara tauni-ini ya Nkubu ni baugite rwaria rukira bakwenda kiarirwo ni nyankuruki na kia ikanya kambere ni rwaria rwa kwinika uchumi bakiuga nandi nto bionthe biri iguru gitumi kiria mukari wa kawithire thirite akinyirwa muno maguta rwaria ru betete kwariria Raila na ariria mantu rwaria ru maguta bena Ruto ibatige gwirigithia mabathuria maguta vuru aritha na Ivacha agatoenda irio ria kwenda Ruto atura maguta yakienama mwanga thai maguta bandu yatirenama baya muturire gaitetie baya maguta gaitetie stima iteko kikombeka mutu na mutu jote kombeka skari te kombeka ko ni ndenda kuga atiri waria runda rwejete kwarua Ruto ugite we atikwenda kwariria mantu za kwejana cheo turenda kwariria ibaririe rwaria ruria muturire za mwananchi onthiguru tukena buruburu ara turatumira shilingi 20 thai muntu bikibiki wengo kamatete egutunya shilingi 70 egura maguta atureta kibao mutino te juju ana tarojo baita skuru bakadwa magana jathatu ejo uru are kunda gora unity 31 thai unity 15 chestima thai ngare kwa yorera itena maguta jaromira kuma from 150 na thai 197 jende mbere ne there muturire jo mwananchi wa kawaida mburo no ndo muturire jo mwananchi wa kawaida thai atostirago Nkuruki ni baugite bo bate kwenda na bakiromba rwaria ruruke ja guciarandishe kigategate ka mutongiro murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na mutongiro mugongo Daktari William Ruto lingana na ora gukari andishe kiraira atenda na nyao ni ntenda na ote mtu gonga mkono ote andshake tote kwenda buru tote kwenda andshake eu no ndo mwananchi kuringana na Ruto ari atokinya kainyeretie mtu bakejo gwatana na andiko na nia na tothira buru sisi tunaogopa hata kwa sasa wakishikana na President William Ruto maendeleo tutapata. Kwa hivyo tunamwambia Ruto asimame kindete akae chonjo na achunge huyu mzee manake huyu mzee akikuja atamwaribia serikali muthiene kiria gwati mbaru to twere ni Ruto kanya ntuko inkai tuona ora manto ja gwita na Raila na akamame itera Kenya ngugi ukamakuwa ni upinzani burabureo ewe just distraction endelea na kazi yako bwana rais baba narekane na Ruto na itera wananchi ngoge baba nete bondo aigwa gutarimza mutu bato mutu yoite tokagura na kiandike makoyo totena ngoina makoyo batwe twenangoira mpempe mpempe itokwendia na tokona mpesha injaga na tokarira na beto school fees kuma tauni-ini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera to cia weru wikendi ria kwarietwo ni Mutungi Kare.